uThamara ufike waqopha umlando waba igagasi eligibele ngayo asingasolwanga singamadoda ukuthi ke ukuze isizukulwane esizayo sikhule ngeqiniso ngithi mina njengopresident of the Benga Nation ungizwe umlando womculo isizwe ukuze sikhule siyokhuliswa igameko nomlando waso ngakho ke lesi sigameko esenzekile salentombazane enikele ngobuze bayo yanikela ngeprivacy yayo yanikela ngempilo yayo yayinika phezulu komhlaba incane ingaka yangayo yaphinde futhi yathi ukuthi bonke abantu ayibe isifundo sokukhula kwezizukulwane esizayo sokuthi kuhlunga kanani ukudumaza abazali bakho ukudumaza society uyidumaza wena uqobo ngakho ke thina ke is not a content to us, is a truthful being well expressed asikwazi ukungayisupport into njengaleyo okhulumayo akakhuluma ogoshayo akagoshe amagqikehli lamagquma lisuza nayo yonke le imbiliso le utshwala obudala obugcwele la ebeyifebe ngithi nina wayifebe zonke nganikhuza